عقيد زياد حج عبيد بربرس بيوندين فرقية سلطان سليمان شاه عمشات عفريني القل من عقيد زياد دنباش بخير هاتي من حزكر بزانبم سر جوا هيفاروا بخير هزين وين عسكري جبو چه درباسي گندي كاخري بون چما يا سيدي الكريم قرية كاخرة برز محاصرة وأنا كنت فيها گندي كاخري ندور بيچ كريا و از ده هيفاري لوربوم و از ايروچوم من الأكراد ومن الأكراد ده الوطنيين از القل ولات باريزين كرد جفيام از ببيتر ببيست كسار جفيام وهم من الأكراد الناشطين او چالاکوانین کرد اد ولات باريز اد را اد مدیاکار خواندوان ما مجار شوپاند نکشتن هیا عقيد زياد نکشتن ندور عقيد پیچ کرن زياد بريندار هنا ببورينا بريندار هنا جن هاتنا بريندار كرن من سورة وان جمعنا هزن فرقية سلطان سليمان شاه ایریشی خلکه کرنه لجنان خستنه صورت از اینا درخم بریندار کرنه صورتش مراتنه چما و کسی سیویل بریندار کرن و جن بریندار کرن داین که عمریوان 7 سال و بریندار کرنه اسمعني يا اخي الكريم باش گهداریا من بکه برا تشتی بوی ناکو کی هبو دناف برا هن کارکرد عربه لگل جنکه کردره کو زویه خواه هنه و دارد گوزه الجمعان هبون لسر پریان یک ج اندامین وی فصیلی دستوردان کر با آوکی شاش و یکی شاش بون مزن کر و آلوزو مزن بر و کولانان لحف خستن و دمیجی اندامین وی فصیلی دستوردان کرن و به بشداریا و فصیلی هر دو آلیج هفته هاتن دور کرن و پولیسین لشکری گیشنا و جیه بویره جیه آلوزیات چه بوی تم اجراء التحقيق وتبين لپرسین چه بو و دیار بو که هن اندامان لجنان خسته بو لسر و پرزگرکا که چه بوی و لپرسین لسر و مجاره هاته کرن او اندامن که آوه که شاش کرنه همو هاتن شاندن دادگاه بوكو ورن دادگاه کرن لی تبرین تنه نه که تو کسی بریندار تنه گند ندور پیچ کریت تو هزل ور تنه هزا ناوندی لوی گندی هیا کو او گند بریود با لگل انجمنا خواجهی براید من کرد خبر دانه من کو ور تماشا بکا پرسکریکا که یکسر از چوما عفرینه و از بوان رجویام تبرسکریک تنه تشتکی وصانینه قوتن جنك كشت قناة حلب اليوم لهدف تيار معين دخوازه جبو شبيلك كاردك دخوازه لدجي شورشا سوريا كاربك وتشناشاش بلاكرن وينين جنن لداي تشتي كو بوليسن لشكري لبرسين فكر لبريندار انا عقيد زياد بو كتكشتن تنايا عقيد زياد من مجال دم تتباخ في كيف اخو انا حكيت اليوم مع ليلفر عقيد ايرو يك جبران من بمرا اخرين من فيرجو تشما نقدر نفس نافي نجاح جابوا برينداره بقولين هزين عمشاتن بريندار بيه اف جهان عيسو بريندار اف زمزم مصطفى بريندارن انا حمو بريندارن اف بريندارين گندي كاخرينه مالا مختار تيك دانه بريندار كرنا وناهل خلق جند جمال خود دركبه يعني اوانا حمون نكو تشتي فشارتين اوانا حموج مرا دوكومنتين بلغتين چند کس هاتنا گرتن ينكو ايرشي خلقه كرنا و چند چکدار گرتنا يا سيدي برز کسی کو دستوردانی د پرسکریک دکربون سه چکدار بون جبر کو گند سچل چکدار ما هيا و لوی گندی رونشتنا لوی نافچه رونشتنا ت کامپین ما ت بارگه ما لوی گندی تننا نشتجهن گند کاخر کیمن بهتر ج سی مالی یک کردانه و 25 مال عربن کوچبرانه
نزيكي از گند باش دناسم اها بلكي هذا الوتر اف في كل مناسبة اف تيلا دهر بويا لي كده نا. دخوازن برزگري کا مزن بكن كو عرب الورد شتكن بريز ام دجي عرباتك لي بنير ام لاجئين مو احنا العرب الساكنين هاتنا ورد عربي الور ونشتنا بري هاجروا مع الحج جبر بهتر نزيكي سيسد وبينجي مالن عرب لوي داري هاتنا بجي كرن سدو نوت دسد مالباتين كرد لوي داري هنا بري حمو كرد بنا هجمار عربان لوي داري زيادة بويا سبب چیه؟ چما؟ استاذ الكريم انا احكي بريز مسؤول عن كلامي از بر پرسمج بر گوتنین خوا نشتجهن وی گنده کاخره 400 شخص 400 کس در ناکوه مالن کاخره نبیتری 100 مالنه يعني مبني فيها قريه صغيره گندکی بچوکا کاخره 100 مالته را تنه ده قناة حلب اليوم گوتن کون نرازیبونه کامزن چه بویا باش تشتان نراسته شوط كويس اعتبر ما گاونا مزن آویتن جبراتیه بکرداره و چاره سرکرنا پرزگریکان و آلیکاریا انجمن خواجهی لی اویک نه بدلی گله کسانه که دخوازن و یکی خرا دکن هن کس هنه جبو برجواندین پارتیا پکه که کار دکن یانجی هن تیار هنه که لدجی شورش کار دکن قناة حلب اليوم از قناة حلب اليوم دبیجن اف امو کردان را مگاونا مزن آویتن دکار ده و ام دکارن پرسگریکان چاره سر بکن و ده دک جوینه ده ما کمیته یک انجام ده و ما همه پرسگریک گوتو بیش کرن و ما سوز ده که امو پرسگریکان چاره سر بکن باش. به هم هنگی لگل انجمنن خواجهی ده اف کسانه اما خواجهی ويا منه هون و رينادن وابن بيكرنان عقيد رينادن وابن بيكرنان هلا عائلات والاسر ولا يمكن نسمح ام ناهلن وابن بيكرنان لدجي جنان وركرن جن هيلا صورة للجامعة عقيد زياد وندبي خلقي من اللي هم خلقي خواج ولا بارانت كن برسكدن برسكد ابا اف ديكم الجمان اف خلقي كل مرة شون ما مستخالد ايبش بمرة اخذي جو برينا الجامعة برين الجامعة دار بنا عمري جنا كان هزكي حفتي صالة باشا ايرو بس جهداريا من بك خالد ايبش جعفرينه ج چالاک وانن آزاد ادوالات پاريز گوت بریندار کامه هيا امي دجیوک ام دخوازن و بشینن نخوشخانه من گو هگر کسک بریندار هيا امي اوتومبيلن فرقه جوان را بشینن بعد نص ساعه خبرني بش نيف ساعة جمرقو روش باشا اي اصابه او مريض تبریندار یا نخوشک هيا هگر اوتومبیل خاطن ابا ام با اوتومبیل باش. خاين لشکری وان رادک نخوشخانه ری گرتینه ری خرابن اهلنا وناسنا وواجبنا و گو هستنا برسكت ام هون ويكي رينادن جبوتش عقيد زياد حج عبيد هون جبوتش سري حردارك $8 امريكي جخلكي دستين جبوتش تمام هذا الموضوع اف مجارا حكوا فيه اف مجارا هناك في بهاتا اخافتن للحزب هن زوی هنه ای پارتینه ای سرکردین پارتیا پکه کینه اف زویانه پشتی آزاد کرنا عفرینه لسر وتم تشكيل لجان مع گروپن لشکری هاتن بلاف کرن و کمیته بریا انجمن خواجی هات آوا کرن جبو دما موسمه اف پرانه ودگرن بو خدمتن و نافچه وک کولانان نخوشخانهان به هماهنگی لگل مختاران و انجمن خواجهی اصدروا بيان الشباب جماعه بیانک درخستن روم يسجنون او کسد کو ورن زویان علي كرم لان کسد کو سرپرشتیا وان دکن في كرم لو جبر کو يشرف عليه ریدان کو کسد کرد سرپرشتیا زوین پارتیا بکن يسجل عند المختار انه انا عندي دوی شجره محمد اللي بارك باربيل او بالمانيا یانجیل آلمانیا رو نشتبن لا او ضرائب بالتعاون عقيد زياد به هماهنگی لگل وزارت چاندنی و عقيد انجمن زياد خواجهی معقولة بني سال. جسالة 2011 و
عفرین و شیعه و مابتا حمود بن دستی وطای جز سال 2018 با معقول او دارین زیتونان حموین پککی بن از دو بیاکی را آخفیم دارین وانن 100 سال دارین وانن باو کالان ببورینه بني مريدا تبقى اخفي جب بس 100 سال ان دارو بارين دقوكي مريدا تجري بدم بس 100 سال ان دارو بارين زيتونان ين باو كالين وانن هون چاوا د چن کاتا که باند دن امضا کرن بیجا امضا بک بیجا افدارین پککینه و هون حجز دکن سری هر داره که 8 دلار امریکی جوان دستینن دو ما حسبان نزدیکی 600,000 دلار امریکی تنش گندی کاخری اونی بستینن یعنی معقوله او دار حموین پککی بن پککیش خود تنف افش 10,018 و هون ویداری حکم دکن لا يا سيدي نا کسی کل مالا خا لسر زویه خا ام کس نزیک و نابا ام بحثا زوین کسین کل در وی منطقی ندکن بسدان کس هنه لسر زویه خانه لسر ملک خانه کس نکار نزیک وان ببا ام نزیک وان نابن ام بحثا زوین هن سرکردین و پارتی دکن و لگند و دوی گندی ده دسه زوی وسانه نقلك برا نقلك مزنه او هجمارا وزويانه مثل ما بعض المناطق وك هن بچيندن كو زويين هنا كادي برنا يا جي دستي خدان سر زويان او تشتا پشتي آزاد کرنا عفرين بو كو گروپين چکدار دستي خدان سر وزويان ام حكومت دمگي دستي خاديتين سر وزويانه كسين كو خادين وزويانه لدر وای منطقنا و گروپانه و زویانه بره و ببن داکو جواک همه سوده جوار بگره بو خدمت کردن و ناف چایه نتنه گروپین چکدار جه سوده ور بگرن ام دخوازن حکمه باش به حکمداری باش به لی اویک ام راستی وی پرزگره کتن سالانه هم برانبر وان چکدارانه باشه هر کسی که کل عقید زیاد مالا خوابه ام نزیک نابن ام مالوی تدبیجی مالوی پاراستیه کسی تدبیجی تنه کسی که نلوی دارین ال دروانه پرج وانتن استاندر ل دوکومنت بدهان دوکومنت الجمعانه خلق السر عرض خانه دارو برین وانن به تایبتی موسم زیتونان ته پرج وانتن استاندن تشتکیدن خلق جوار راضیه خلقی هری ما عفرینه و دخوازن ویج دل خود بیجی خلق الور يعني كردين كل وي دارينا نا عربين كوتشنا العفني هاتنا بجي كرن دخوازن هو لور بمينن والله يا سيدي الكريم بخدي بريز قال كسب شقريا مادكن مناسبة ندعو الأخوة الحرب ويارا كده ام بانجا براين ما كردكن كسيد كل دربي نافشبن ام ورد بيجن وارن وگرن مالو ملك اخوا سالا چو منطقتكم وتعمل معكم و خوشكك هيا لنافچايا ويا جمرا گوت کو کسک بین پیکرن بیا یکسر او پرسگریک هاتا چاره سر کرن یکسر مدی کو شاشتیک هیا یا جی زورداریک هیا او زوی یه آپی و چالاکوانه بو جبی سالادال آلمانیا بو لی ام دستریجیا ما فی خلقی ناکن ام پیشوازی هر کسی که دکن کو وگر مالو ملکن خواه و ام آلیکاریاوی بکن الجور كارينا خا اوجي سورينا وكيما وما في وان سوريا كردي عقيد زياد ام عقيد زياد انجمنا كردي كهون بوان رد ائتلاف دانه دبيجا جكدارن عمشاتان يعني سلطان سليمان شاه هيزين وان بن بيكرنان دكن بن بيكرنن بناف كري فزيع يعني قالك خراب دكن حتى هون جنابا ائتلاف درنا كفن انجمنا كردي باشتاري جفينين ائتلافين تحدث عبد الحكيم بشار بعث الرجل راس عبد الحكيم بشار هين برزغريك هنا او جد خوازا هم برزغريكا تشتن كسايتي هنا لسر حساب كردان چار سر بك و افجي بحرب ويا كده تشيدبا و امجي من بقاسي باش تفهم ما في خوبه خدي دوزا خوبه عقيد زياد عقيد مادام بقاسي باش تفهم دكم ورا تجي ورا جما ورا آلی کاریا مگه ورا تتی هندری سوریه شما تنهی سر ماسر باشا بقاسي كنت تدبيجي ورا آلی کاریا بقوة مش تفهم كر
هیچ انتهاکات هر کسک نه شاش يعني دبه. يعني هیزین و هیچ لعفرین انتهاکات ناکن بن پیکرنا ناکن اعوذ بالله يا رجل اي أعوذ بالله أعوذ بالله مشادده شعر بين نسوان بين بعض د افرس گريكا تشوبي هناك جن بورا هفك شاندن وازانم تشد بيجم وتدي دهني سر قناة حلب قناة حلب سوريا جنك بلا فكرن قلت انكو هاتيا كشتن لي بيشترى لي برون خو خواستن لي افكا سانا دخازن فتنه تشي بكن والله اتصلوا خي مع اتصلوا مع المختار دما لا ما في بيوندي مختار ركرن مختار قوت برزغريك هيد ناف عمال هن جنن الهاف خستنا او برزغريك شارع سر داوية. وسبا معك صوت وصوره من يا وسبا اوكي أذكرم پرسا داویش تا بکم جبرکو خلکرت پیوندی دانه دبیجن هر کسی کو وگر عفرینه وگر مالا خو سر عرض خو هون $5,000 امریکی جه دستینن يا رجل والله ما سمعت لك تشتي وسام النبي بلكي استيا تنزاني. تشتي وسام النبي خلق استيا انه كنا- هاش تاد بيسم يعني بخدين تشتكي بفضل وهاتنا. النبي استنا تشتي وهاتنا عقيد زياد إيه، لا عجل خليه يبقى $50,000 تنفع هنيك احسن لا $5,000 نه 5,000 معقولة افتشتنا معقولة افتشتا ما تجارة بين نبي استيا $5,000 نه 5,000 اخي لا خمسه براي من نابينج ونت نبازده وحرم الباتك بخوزة فقرة بمرة بريا قناة خا بانكا ما بك امي بيشوازيا وان بكن وامي ببن مالا وان ام في کاری ناکن ام آمادنه مگلک مالباتین کردان پیشوازی کرن کج لبنانی وگرن بهتر 7 مالباتا وگرن ما دو قطاع شيخ شیه ده پیشوازی الوان کر او جی بن کنترولا فصیله مدایا هر ام آمادنه پیشوازی و مالا بکن و ام آلیکاریا وان بکن هگر هاته بدزین و اموان وگرن باشه نوفمه هر کسکی بنیر کامیره بینه هر کسکی کردکی لوی داره بن پیکرن بزور پرجستاندن وگر یا مال گوتن 5,000 تی بده نعم ابدا ها بعرف برا جمره بشینه حج عبيد برا ورا حساب جو بخوص انا بعفرين از العفرین ما باش عقيد زياد حج عبيد بربرسي آماده بيواندين آماده فرقيا جواب من. سلطان سليمان شاه عمشات ج عفرين ميفاني مبوي سباس